This is Waray TV. Oras Town Fiesta 2022 Eastern Summer. Waray TV, subscribe.
A big round of applause for Congressman Nonoy Libanan, our House Minority Leader and the representative of the 4-piece party list, and Ms. Maris Mengote Montances. Damo-damo nga salamat. Rekto, ipaabot tayo ang mensahe ng ating presidente. Ang ating presidente nga waray-waray. Ura kitang kabuhay na siya na. Itong presidente, itong Pilipinas, waray-waray, Bongbong Marcos, Yes, baby. ang ating speaker, waray-waray, Speaker Martin Romualdez, nga nanuras na naman na minority leader, Inunoy Libanan. Ura-ura na lang yung magupay, itong ating probinsyang Midatang Region.